Haga jingle kai League Cup round of 16 hapenga kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami bersama FC Dallas. Haga ni ka jingle kai ka Inter Miami kalayo penki jar nengkong tang haga minit ke banriu lengbau player pekensai jong ka Lionel Messi. Henry haga minit ke balai peusan, sau peusan banriu peusan. Ka FC Dallas kalayo bantep ya gilai gol. Badling bagi ni gilai gol jong ka FC Dallas kala penduk mensim ya kinong kersian jong ka Inter Miami kamtam yo David Beckham. Henry haga minit ke bahan riu peusan bad prapeu ke Inter Miami kaliyo bantep ya ka gol ke ba ar bad ke balai. Bad haga minit ke ba prapeusan leng ba ka gol jong Lionel Messi lapen long ya ke Inter Miami banyo tep ya ka gol pen ya khai haga ni ke jingle kai. Bad leng ba kani ke jingya khai lahap banra syaka penalty shootout banrai mano banyo rong syaka quarter final. Bad day haga penalty shootout ka Inter Miami kalala ban pelim ya ke FC Dallas da san la sau badi orong syaka quarter final jong ka League Cup.